Baykudur dedenin ayağa baskan yerler yeşeriyor. Ve ondan son yaz başlıyor. Если нам самим будет нравиться то, что мы делаем, если мы будем уважать то наследие, которое и творчески его развивать, конечно, мы сможем заинтересовать в нашей музыке и другие народы. O milisçe sardı bizim. Biz 3 tane kalça aldık. Neyi? Lenin pamitliğini. 3 tane kalça o milisçe bizi koparıp kovamadı, varına alamadılar, vermedik.